Minn Las Vegas, Nevada, l-Istati Uniti iddeċieda li jerġa' jiġi ċċelebra l-imħabba tiegħu f'pajjiżna 5 snin wara li ddikjara l-imħabba u l-lealtà tiegħu f'pajjiżna stess. Din hija l-ġrajja ta' Eric Bonnici li 5 snin wara li għażel li jiċċelebra l-imħabba tiegħu f'pajjiżna reġa' irritorna Malta biex jiċċelebra dan il-jum tant għażiż għalih flimkien mar-raġel tiegħu Alex. Propju fil-jum tant għażiż għalihom kellimnihom waqt okkażjoni speċjali li kellhom fil-post fejn 5 snin qabel qalu lil xulxin is-Sinjor Si. Hawn il-mistoqsija ġiet waħedha kif iddeċidew li minn Las Vegas jiġu jiżżewġu Malta. Eric spjegalna li l-ewwel nett dan sar biex jonora lill-familja tiegħu li kienet Maltija u li emigrat lejn l-Istati Uniti lura fl-1952 u li llum il-ġurnata sfortunatament m'għadhomx magħna. Barra minn hekk innota l-passi ta' ġgant li għamlet Malta fejn jidħlu drittijiet ugwali. Għaldaqstant spjegalna kif f'Malta il-koppja sabu dar naturali. 5 years ago, we were married right here on the spot in Spinola Bay. And when they passed legislation, we were quite surprised, but very happy because Malta, as you know, a very small country, very Catholic, being open to same-sex marriage, knowing that love is just love, and knowing that my parents and my 2 sisters were from here, my parents are no more. We thought, what better way to celebrate the LGBT community along with honoring the memory of my mom and dad. Għalkemm stennew li kienu se jkunu ftit nies biss li attendu għall-ġurnata tant għażiża tagħhom f'pajjiżna marru smerġ mhux ħażin hekk kif aktar minn 50 persuna fosthom ħbieb u qraba qasmu l-oċean biex jiċċelebraw l-imħabba ta' bejniethom. Lil Eric u lil Alex saqsejnihom ukoll fuq il-passi ta' ġgant li Malta għamlet fil-qasam tal-libertajiet ċivili hekk kif introduċiet għad sostanzjali ta' liġijiet inklusivi. Especially because Malta is the peace country of the entire world. They set the standard, in my opinion. So hopefully more and more countries, as we have seen, are following suit in Malta. And soon there'll be no more hate, we hope. And love will just be love. Huma qasmu magħna wkoll il-fatt li f'diversi pajjiżi madwar id-dinja l-komunità LGBTIQ+ ma tistax tesprimi l-imħabba tagħha għaliex inkella ma jiġux aċċettati. What harm has it caused Malta? And it has caused no harm. If anything, it has helped Malta. Love is love, and who is to say who can love and who cannot love? So please welcome us. Welcome everybody to love. Nobody should be without love. U b'dak l-appell ħallejna lil Eric u Alex biex flimkien jiċċelebraw dan il-jum tant għażiż għalihom, il-jum li weddu li jħobbu lil xulxin sa mal-mewt ifridhom.